Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sekedar tes fokus, oh jamaah. Agak keriban. Alhamdulillah. Sehat jadi. Alhamdulillah. Jawaban orang beriman penaniku tak nangin tu nabaji japak kasiana. Tay namarain papale jeri keren. Anda bangia aku tak nangan. Saya bertanya sehat jadi, semua menjawab alhamdulillah. Berarti yakin nggak sehat ngasing ki. Dan ingat, penapai anda bangia sehat ngasing jadi. Kalau malam ini semua merasa sehat, maka malam ini kita semua adalah orang-orang kaya. Nebangia karena sehat ngasing ki makna sakat ngasing minenia ka tu kalumanya. Jangan sampai di pikiran ta tu kalumanyang jai pidoe na salah ki. Jangan sampai ki kana tu kalumanyang tingkap pibalak na salah ki. Jangan sampai ki kana tu kalumanyang niat pejabatan na salah ki. Kalau manyam bahasa Makassar, orang Jawa sendiri tidak paham apa nih karena kalau manyam, apalagi luar negeri. Tu jenis foto nasing ya, dia tu jenis foto, tu takalar nasing, dia tu takalar, tahu gua nasing. Ada orang gua? Apalagi tu Makassar memang mana dari kota ke Makassar, namanya kota Makassar. Naseng ipun na bahasa Makassar. Apa nih karena to kalumanyang Pak Ustaz? Itu singkatan kata dari tuna kalukin nyamang. Disingkat tu kalumanyang. Jadi itu to kalumanyang tuna kalukian nyamang. Sakit na kanan nyaman na to kalumanyang inyo. Mana kadira biasa aja nempoy na kanan nyaman na mempo to kalumanyang mempo. Mana juga kalau turut jana kadokan kana-kana nyaman nang ngandre to kalumanya libang ngandre. Betul? Mana oto-oto ana dongko ki kana-kana nyaman na dongko oto berarti to kalumanya dongko oto. Injo minikana to kalumanya. Sikit de nyaman. Natena nakulle tawa kalumanya pun na masuk nanjo to kalumanya to na kalukian nyaman pun natena kisehat. Nyamangin mempo apa nak migi gigi ya? Oh jamaah. Nyamang itong koto pun namin rupa cini kan? Oh jamaah. Asli pagi kado kang ajo kalau turun puna kata lagi. Makanya puna niat tau rilino merasa sehat
salewangan maka itu miaslina tu kalumanya kamanan tu katinruan tina namunjak kasih hakik baju kita selak matanya nyari kiatin alhamdulillah nyaman natinro mana ton si pirimbe apa si pirimbe katinruan tanya arena jis pirimbe munjak tapi dumbat gigi teta selak matanya betul coba mati pernah dipikir fasilitas sudah enak dibilang kaya banyak uang anu kajalah fasilitasna tapi pun agarim mo na'udzubillahi min zalik kamana oto alfar jamaah tiay oto kentang oto kontang punatene kisehat dong ko oto alfar maka yakin dan percaya nampai ni sungke paktipu na nataputar pacinin lari si kilo 2 kilo tina nyamaran ni kio watta tak lang ipuar na nampinan rioto na nakarang mati ang mami tabucini iya mininikana to ni sister rioto kakjala betul naman na tong oto piti-piti teno piti-piti di masih ada kan biar juga mobil PT-PT ibu yang penting kita sehat naik di mobil PT-PT kasintong PT-PT ini dong kau kinatasela matay ate bigit peryo to na tawa pwede na nikadet na di rondo ng lalo ito nang iryoto na kana sipado dong ko to PT-PT tapi dia merasakan yang namanya hidup penuh kenikmatan itulah orang kaya dari ki angkana ia panikalumanya pun aja itu salaki ia panikalumanya pun nenek jabatan salaki kamana po de jabatan pun nagaring ki ten harap laki ko may kantor pun nimpus ko ya toh lebak ya chinit tau magian dinas nimpus nakamana kepala dinas pun nimpus sa baju biasa mami ya nasalo nimpus nanti ang mari ni sambian na rin tao jama-jamahan. Yan laro kanya sabidana. Sabidana mo. Kamu na patan na dyan na limantay sabidana? Sabidana na liminaw ipatan na. Amang kang isa. Uuna mo na lompo mo na ikaw patalurong. Ale. Ito siya tinjilagin natin na mo nabarani mo. Kaya na nagampang nyo na anak malaki barani ka mo dyan. Ito nga naanan nyo, dukto ko na dyan ito na sini. Nakanan nyo, anak ko na kipunan tama, masigi ka ustas. Ano ba na ka rin? Anjo nyo may po pa kulot na masigi ka. Tena na mente-mente. Iya, anak galang-galang yun, anak. Tena samanga. Kaya ako, anak ka man dyan. Calon-calon to heba, inyo, kung na dyan ito na sini, barani tampil. Nakaraw pala cara mo, paling bambal rin masigat tunggu jadi ba? Ay, pamati bambalak ko kano nalagi pagkandat to ka. Kaya ka po nasudyo tao nang laring tama nakiripa na tao mo, sa pa. Kurangi, yun nakimasa-masa jadi ko kano katian, magipan to jadi-jadi, gipakang mariolo. Guys, de, mati. Kurangan nakiraw niyo po na may buka pa nang pa rasi songkok kuro-kuro unti. Kupanay kang pangurang ka na mo. Dari po nasudyo ka kutak kali. Kung nasulo ka si Pares sama agang ko, pirang bato kong gap. Kurangin dyan niya. Ternyata dyan na anasan na kaliyo na rin masigi ka. Ternyata so tusa, boleh dyan. Iya minyo tao lang kami masigi ka. Iya kan nalipat na ngay, may masigi. Bayang kang pamatinangin, nakakikar-kare na masigi. Ba't tinangay man to? Kung niya naanan tama di kong kurang anak-anak malar di masigi anto. Yan natin ang tao bapa, nasangang ma, natin na tao nyo na anak. Yakin mati karena tol di pasana jika pamang. Jadi ini sumpah anak aku jadi puluhnya. Sama aku suruh ngasih sing anak kemana dulu. Talalan jadi cara apa deh. Oh jamaah. Lanjut. Nah makanya yang soleh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala demi ko kana de bangia puna niya ngasing kisih saliwangan tanalio salibandra manasa niya magiantu kalumanyang tripagkasyatan. Oleh karena itu pantaslah malam ini kita memperbanyak pujian dan rasa syukur kita kepada Allah. Sama-sama girong ngulangi alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Ala bisa karena biasa. Tidak ada ruginya kita mengucapkan pujian kepada Allah. Kaya nagirugi palece Allah Ta'ala jamaah. Karena Allah Ta'ala pun ni palece pilat nangaiki.
na punakaray nga mongay ki amang ilinota salama ahiratta. Nga panakumarani jami punalatala ngay ki amang ilinota salama ahiratta karena lino lolumbunin Allah Ta'ala patang akhirat masikun dunia kari akhirat Allah Ta'ala kuasa. Maka pun iya patalino iya patahirat nampo yang ngaiki maka yakin dan percaya lino akhirat ta musti baji di pakasi ya. Ya sini kau dah. Iya. Tidak. Karena kerana tu apa penat tantara rampiku. Bila ama ipakasak ceramah. Lagi kita yang kata tu. Kamang sih. Kalau mentami kalau kita tantara yang karena apa pindah tempat letiki. Kamu ini pernah pengen jadi lurang ya dari santai mau dulu. Aku sini ini jadi lurang tapi tuh tas saya tak ruang jadi yang sembro. Pandai ni minta nubinting atau mereka. Oi kamanan tak masuk lagi pun. Malam-malam saja tahu. Memang rebik kalau semua aku bintim pernah motor. Sari kadira sari, yang ini kada Jawa. Iya. Oh pergi nyenang kadiraya di samping yang tidak dipakai kedongnya. Iya pokoknya bagian para singasing kadiraya. Nak bahasa ceramah janji kadera kodong kosong. Bukan ngapa nanti na tahu na jalan dari kadera. Nerata di Takala atau batin rabuk kadera. Anda 2024 sendiri di kadera di Pasadio na jinan daftar. Ngapa na di ko kamangasir di kadera kering. Katuju di kadera di dapilku, nak bilang nggak daftar. Kuang saya tuh teh, aku teh nangas ngamal di kadera. Enak kita lihat kerja jauh jaya kadera tuh kadera. Jangan rayain juga kadera itu kok pasangnya kosong. Pokoknya boneng ngasih. Selama kursi masih gratis, silakan dipakai. Selama menyemangi tahuan. Nah balik aja lagi kadera ya miliar kena topat tentang gapan. Karena kurang suara anak. Ya caleg nih bang ya. Iya kadang sakit tuh di kadera tuh kadang. Iya tamat ki kadang. Sari kadera beli. Jami kajalan tuh kau kadera DPR kau aja lagi. Miliar kiam kosong. Padahal pun niat 5 juta kan tena mengganggu yang mempo kadera tatom ibu. Oh jamaah. Lanjut. Saya ulangi tena rugi tanpa lece Allah Ta'ala. Karena jo karai ngapuna ni palece rannui. Napun Allah Ta'ala rannu nangaiki. Yang kalau Allah senang sama kita, yakin dan percaya, nabaji kita lasat dari lino, napasalama ki akhirat. Karena nelino Allah Ta'ala patah. Katen ni meri lino mantangan, nendrin di Tamalandria dan sekitarnya, nekatai kate patah nendrin di Tamalandria. Karena Allah Ta'ala pa, kate rapan yakit tumaji kintin jari tamu, tumaji kin manaika. Buktinya 200 tahun yang lalu tiai katin ni mantap. Betul? Dan yakin dan percaya 200 tahun yang akan datang tiai sengikat katin ni mantap. Betul? Berarti datang jadi silih berganti seperti tamu. Batu tamu ratu waktu namotir lampe nesen tamu baru. Kita hanya tamu di bumi Allah. Pondairo bajik pakai satu jari tuana para lukit nangain jo patana tampak. Dari balan nih. Salbatan almarhum Nerina Abdul Rashid. Nabalak na Abdul Rashid pak. Pasti niat benin Abdul Rashid pun ali baca ini. Nerina. Masuk ke Nerina. Desiang. Nasia. Abdul Rashid sagan Nasia. Sampenan tu rumah tangga. Batuan kanaya. Ande bala kali bailalang arena mi Pak Rashid sagan Nasia. Punakat tentama berarti itu anak jadi arena. Betul? Yakin dan percaya. Punaya minne patana balak balis. Patana balak biris. Kaya nanangay ko patana balak. Tama mago nanujin saren. Kau datang cipur pulang tak loko. Tapi punanangay ko patana balak. Kau datang cipur pulang basur. Karena patanda balap penentu. Tidak mungkin kata tuana na kata tumen nyumbala uring. Tuana apa kira-kira langsung taman na ya tumen nimba uring lingu-lingu.
Betul tidak? Makanya tena jangan kelaron di sini ane linong karena ngape tanjana nyurum patana lino. Siapa yang punya dunia ini, itu dulu yang kita cari, bagaimana dia bisa cinta sama kita. Anjaron ni boyan ni patana linong karena nangai jatina. Kamana gak katanjana lino puna patana lino tena ngai gitini barakka. Makanya jai tau rilinon ni anu gak kami pernah balaki na sasusana pak. Karena anu gak gaya jinangai tapi tina ni ngai patana anu gak. Anu gaga dipikir janji bitau kunrarin na bala na tayo pato kalumpunan nasangin masalah lalang ano bang ikunrarin kana nga pa man to kawon to nagaga mo bala no sa inok kunrarin san jay na masalah na anak na mi pagabalik-balik si bay ni napakanak-kanak burat ni nalansalo ng pamutir jay man to masalah dito tayo natampu na masalah iya padahal sudah tinggal di tempat yang begitu luar biasa mewah. Tapi mewah tidak menjamin kebahagiaan, tapi cinta dari Allah akan menjamin kebahagiaan. Kesimbala pondok-pondok, kecil rumahnya, dinding gamaca, so bolak pon dinding gamaca jago dong. Ningkal alhamdulillah, mana manja jadi tiang tangga ya tasih lagi mata nalar wala. Iri-iri giriangi, karena so boleh gerindring. Makanya jangan heran orang kaya pergi di kampung. Nah kan sifat tindro bantitin sifat tindro di bala. Tahu jangan? Keteheran to ngapa nanti nanti nikot tindro nang bala jinu pakai mo panon nyaman nat tindro. Berarti tina nyaman je bala. Itu nak kita pun naik dari Malino no cini gini tontama kan di rumah kuricaci. Dan terakhir rumah kuricaci. Katanya tuh kasih asi dulu tama. Sing tulang ko balak na Mangkasar lari na enjo nga balak kurcaci. Kenapa na otak na? Balak lopo na bogoy na balak kurcaci na mangi. Kalau balak kasepi kami lalang juga namanya juga balak kurcaci, balak cucu-cucu. Tabat tunau. Main kasangin tu pore utonan tama. Ko anan jawat talla sa ta heranta. Misari balak lompo dalit tala, balak cak di mana lingui. Inilah hidup. Nyamin ako ka nalalantal lasat tampon tiniboy rompang ngayon nalatala punala-tala mo ngay niya kibahagyaya na puna niya mo bahagyaya apa pala ni boya na to kalumanya ngantu iya minyo to bahagyaya talasan naman apa dyan niya nyama mempo nyama japay nyaman lari nyamang nyanya nyamang ngano nyamang tabus nyamang jadi karena to kalumanya tina taman nyamang enak perasaan nikmat semua. Makanya jamaah banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Teh ikut tu palai cekareta. Jalla ta'ala sana nabanan tu. Kata di biasa teh ngi ngorangi ria. Nako kanan jo karai ngan nabai. Jai na naleng kirilino karai. Tali wakil na susai proposal. Tu dina. Ricapak na utang gina non capak na bangken tak sayang anu kak jalak balin na naliang gini. Na tena na mantin na pala rum foto kakata, fotokopi KTP ta. Anto may pamarita po na nasari bantuan na kasi rum fotokopi. Diyo lagi 20 KTP ni Pantama set di bantuan ng mumba. 10 sa lapang KTP japoy lampana. Anjo lagi menanggap pagi kaning to bajita bahapa ka nasara bantuan yo. Anjo la taala ring apa na lebak ko na jojain kana Pantama korong ka fotokopi kakak, fotokopi KTP nang pagusare ko kanying. Asing niya kanying no asing ito. Ngapa ko? Nampan na kanying na lang kikaray nga tete ay palsu asli. Panaham po na niya anu lanaw rimatay yan na mi kanying ang tahangin na. Ini minikana anti badai, anti hujang, anti basah, anti keringa. Kanying asli. Kamalak mama ni bang yang kana ni inji kanying asli na pati namin. Aleben ni tes kilu lu ben kanying na ni ji. Kana asli apa palsu? Lu be. Oh di sare asli tane mantong puna palsu. Kanyang foto lo. Napa pakai menyori? Napa coba-coba niya nakadoga?
Semua nangandre nalulu po kanyin. Cerita kanyin nalanya. Apa songo nalanya kanyin naman to lesa. Nikakali lipatan na bala. Ito na nyori na muhot. Tau garing. Anja minikana. Ni sare ko asli. Tinusukuro. Nung sambay palsu. Nakapampuryang ng ipunayap masan dibanding Allah Ta'ala. Luar biasa pemberian Allah. Kadalan yang gak anggar sa gandoy pasarin Allah Ta'ala pa. Tidak ada orang yang mampu membayar. Kalau mau dihitung-hitung apa yang Allah beri kepada kita ini harganya, jangan magipil tanya berapa harganya Pak, mahal. Kalau tidak percaya bilang apa yang Allah berikan ini adalah sesuatu yang mahal Pak. Saya bisa buktikan malam ini. Daun telinga Pak. Sebenarnya tanpa daun telinga kita bisa mendengar. Karena temen toji likot telinga paling utama. 10 toli utama Pak. Kemana pore likot na punah kajipang sobolo. Tongolo. Iya minta punanya anak-anak ni bintin tolina rata-rata nyo karena tip kilangnya 10. Jadi korban jine kodong iya. Iya jine masalah, iya jine bintin kodong. Bagian bintingan jine likot toli apa? Pak belo-belo tonji pole. Iya. Jo, aneh lagi bagian bintingan jine likot toli ya. Rapan ji pak belo-belo Pak. Punela ni tawari, katanya tawari ya. Kalau mau di malam ini saya kasih tuan 2 miliar na pogogoncin tolin daruan. Ruki? Kau panai ke 5 miliar suali, pogoncin memang ini. Berarti kak jadi gelek to dia. Kali 5 miliar nanti ya. Hah? Mampele kotolin. Bagaimana dengan mata yang Allah berikan, Pak? Mata anta luar biasa, punya lensa yang bisa membedakan ini A, ini B, ini C. Matantan na nakikulay sambara mo may ni chiniki, mulai anak-anak, tau rungkat, tau lolo, janda na chiningaseng. Tau lolo pirang, anak-anak pirang, janda pirang, na janda ngaseng, matan no lubang. Matamu ini luar biasa, mampu memandang dan membedakan, ini bainengku, ini banen na tawa. Ini banen na tetanggaku, ini bainengku. Kak dan ni mata bermasalah tay asli anu lamor bahaya tanwa sing inu bedakan kay benen na tawa. Betul? Jadi napa pintunjannya mata nasi anu niya? Anu niya bayang ng iba na natin. Sensor na luar biasa. Mata Pak. Kadeng kanan ni mata ya bali-balian di nailak kulim mali. Kamu nak kanan ni bangian yang lengki lino lolo bonena kabusu ni karilino nampan ikut cingase matan taru berarti cak digirigin na lino lolo bonena dibanding mah bayangkan saking mahalnya mata dunia seisinya ni bali yang gitu ya berarti mata luar biasa nanya lagi naik lampu na peleng punadrindra na ni cini mo singar na nialli ni bayar karena tanda terima kah. Terima kasih. Nande matanta sa lo naman ipakai chini nagasiman alhamdulillah ni sa walang asin pa. Na lampu na PLN tas sibulan ni bayar lagi. Memang rin nyo na lampu na PLN kapuna tena nung orang terima kasih tas sibulan ka. Umuru na miya kilometer no. Kata lumbulan di barisalan na din nulay papuali nila. Nah, aneh kamakaman na langkar minanya talumbulang aga rate mami kampung ania 450 Pak. Aneh apa mama pocer apa rin. Iya nak rin dalam punu bayar apa? Suseton juga nu bayar kana na parin rako. Lah busu ilalangan yo, lah busu tong rin rana. Anja lagi lampu na PLN nagingis ingat terima kasih. Nani pikiri apa manfaat na lampu na PLN kadete na mata. Kau kira lampu bermanfaat seandainya tidak ada mata Pak? Karena saya jujur katakan bukan lampumu yang terang, matamu yang terang. Katanya lampu singar, pacini teman-teman singar. Pernah ini kita Pak, paling rangas yang lampu pakat dan singar. Singar lagi. Berarti ada teman-teman na lampu kadete nama? Mata. Nama. Anjo lagi lampu nak perlu bayar atas sibulan sebagai tanda terima kasih. Ngapa nama tanta dipakai cini mana alhamdulillah ya gasin tasyallo ni kalupay ni kanang alhamdulillah.
Anda matanta luar biasa, pandangan yang begitu tajam sampai mana mati lampu cini. Nak kes te nak cini pun mati lampu kan salah paham. Nak kemana mati lampu cini? Nanti ni mati lampu cini tu ni. Cini ki. Cini. Apa ni cini? Sasan. Kerdil. Kada tenan cini sasan atau sing lupa. Sasan apa cini kau cini. Pamati hebat nama matai. Sasan lagi nak kena cini. Apalagi singar. Berarti kadang-kadang bali-bali yang matai ya sayang tidak ada manusia yang mampu membeli. Karena satu dunia seisinya saja nanti singar. Makanya apa yang ditunggu oleh Allah? Aniskur li. Cukup banyak mengingat dan bersyukur kepada aku. Ini kita tayang Allah Ta'ala. Pakajai pangudrang kita, pakajai syukur. Sering ucapkan alhamdulillah.